siang golongan sok soni nomor dongan sabuta. Jadi golongan Sunak Malela iaon na tuon di bagasan golongan nang dongan persahabatan. Nata bereng nuai bostang di Jolo ni Natoroko. Iyon natulahon sa desi diruod doon di haduahon na di bagasan golongan ini. Sa desi kuciod doon di harohaon. Suksawani nang di bagasan nama dongan sahuta. Tuk soadong kobe hea binege pakatayan niya na tuwedon tok-tok ko di bagasan pamuda iyo. La sesuai muse tu umur nang di jalan nasi dah mulai hati main tu hata siga jam umur na tuwedon. Jadi semenau sendiri dia na tuwedon baru umur mah 20 itu tahun mulai hati main tu hata gajang umur doi di bereng akaya na konna sudena jalan ang gabi torok maribur akaya na konna siok sama lima nang di bagasan perdongan tahun tok-tok silok kana meon don di bagasan Buddha kami mah pedulu marhuda di pinggir danau nabat tuluy alay ya Buddha on tak terpisah on Buddha dilanidano si giring-giring sadadui di bagasan kolong mau lihat tema kita nanti tinggal horni na tua jadi ope amang raga nami ba alapor kap mana tua ba asa berpisah kami merhite ede maning kotak pamujiot tutu hatta parwarat na tua babada mang majo kotak mulai Satabi dihamu Rajani Gono. Oh,
Dodo hami menggohi gokko dojo muna. Di antara nabi dan di lubuan nagodangon. Alau nang takas kubenge hami. Marbuah-buah sian bona ni hasuhuton. Dia karyari nasar kui matua saya dan tua sian tongan di bagas muna. Di bagasan pertikenom matutu. Di paboto tamu. Tuhor cari tong ni huta. Terlumobi. Tu raja ni hula-hulamu. Dohot tu situan nator. Asang manggabay makorasi. Dia kapasu-pasu na hukbar. Pasahaton niya matanamat ko ni mata. Tuhamu poparan ni inata naung sor matuon. Naung takas hubege hami na kiningan. Marumur ma 27 tahun. Marpinok pari 22 anak. Karena jarang saya dan tua Marpinok pari 22 anak. Alami zaman Androidon ngamaju. Jadi matutu sayang dia matamat asirohannya matan matuan bata. Sampai sorak kembali hamba kapal gawe perhoratan. Suari-hari nang ihut. Nunga gawe na tuan-tuan. Lumobi diho ito oposyoman agad siya mumurmo si Panginoon namin Senator martangiyak ko pamata na martuare bata asanggiyak kumadya mumurniyak kapok paramon lao pature-tureho siya unggad siyang maumurniyak ka nokposo asli hundak sa lelengon bah, kasagot dia do. Saya ninaruh hakku. Melihatkan Tuhan, berjamu murni opusi hok manon. Alai mangido mahami Tuhan. Saya unggah camanya kan oposo. Asaboy naposoi pature-tureho akan natumua. Saya naruh hakku itu. Budok koni nadongko ikatan darah, jika wargan, setiap bubolon, 5 juta, 5 juta, itu nabi tubuh. Betul. Jadi, unang pola saya dulu roham ala hulok soni. Betul tak? Jadi, dohonan matutu soni na tua-tua, asa bergamat yang di rumah, bergamat yang di sopo. Lungagame, na tua-tua, opu siramot. Unggabi matutu peparan na kanaposo. Matutu. Asa tapuna masih magating di dolok ni pangiringan. Horas mahamu saluhna yang kana marhamarangnya. Takas do hidahami masih pangiringan. Matutu. Asa ipe ngampate nami. Asa 10 saya do na 7 mani 12. Bandabang na jokor kasoba. Adomu tumulang. Mau lihat aladok Panginoon ni bona ni hasuhuton. Isi masokana, isi murana, isi lihat-lihatna, isi hal-halan, isi notu sitio-tio. Jadi nohonun matutu asabama songon inu na tua-tua kota siap terro dan tu Sidikalat Kabupaten Dairi Asabama Kotang Dairi
peparan ni Uputa tuas somanipil Ima siahan simajutak kutagaw rap dohot akasoribada Ima di kora-kora muna muna ni hasulutot siya peparan Uputa sonak malela naga binasangabi Ima tutu di pertikyanon di parsarungatuaon ni ina natahaholongi upusiramoton kuberek kami di hamuna peparan Uputa sonak malela sadano hamuna dinalaho paborhaton na dua-duaon di tuinganan persatok kinani sanggia matoktong somos sadani rohamunai toktong diaka ulaw di peparan Uputa sonak malela dohonon nami masongon hatani na dua-dua tuhamuna peparan Uputa sonak malela rak do boruna asa balitan pagabi main nanti nabot-aboan arimu na magabi na marahamarang di marboru ay takasno hidahami hamuna rak marsi paululuan Matutu. mauli ate ma di pertikiano di hasangapon ni na dua-duaon darida dei di hasarumagonna naksahat tunamar nono ima di sampul marata naong pinatubamuna di atas di simajujumna napabotohong matok tu amat taraja inat kasuribada unasa hula-hula naong gabi di anak gabi di boru titir marpahupus ya anak titir marpahupus ya boru sahat tunamar nono asyam giyak ma giyak tahamuna pinokparna songon haduaw ni hasar maduaw ni nadua-duaw marumur 27 tahun marpinokpar 22 tahun hata ni nadua-dua asa balgamen na tiang ni rumah balgama do tiang ni sobo nung magabi o pusiramot naung sa maduaw unggabi ang mahamu pinokparna akta naupos jala karida di dinaimot dohamuna pasangapon na dua-dua di Sibainon doh di Hasagarun na asa nung mahasiswa buru hamuna kumaliak puta Sibain nalas siulahon adat doh upa muna marna dua-dua Sibain na horas asa dapotong muna matok pinoroni di pudian di na dua-duaon asa balga asa rumay jumay na padu-padu kumakorta martamba-tamba matong di hamuna tubuhan anak na bisu doh boru na patas marroha ano tinalaw tataruhon na dua-duaon sa tuhat na mga ramoti hita alamak tupartiktian pangiduan ni Gunani Hasuhuton di hamuna permusik nami pada nami pargot sinami asa siat surdo mula-mula siat sur mula topa ido na padu-padu do tau juga baik damang madihami kodang mula-mula domu may do sopa ada takas boto hami manoba amatta na mertua de bata laos uduma tu godang persirangan ni dohot godang nabi tui alai pasahak matu hasahatan baik damang ma
kami nama sergau. Tapos matang padore do tua. Nadia jarok kamu tu kami kebergelangan muna. Depak marbembe anak ketubel atau marbembu. Tadi dia matang dulu tadi bahasa sadar yang iman di persormatuan tulang namyo. Akat tulang do tahu tulang lagu. Di bahasa pertikeno di haroron nami diso. Kata di tamiang do bahasa ton nami akra tulang, bahasa ton nami tahu nak kata boda. Asanggian betutu di persormatuan ni natulang namyo. Dapat marieta salut na kapag gabi pang siniroa. Asa gabi ari pang labang pasupaso mo di hamuna salut na soksori di hanggang kagalang muna. Raja namin ang pulang kacang dohonan namin. So silo namin karaja namin. Hidup na dotua asing inadulo asing duhut na. Asing iluat asing paradaton na. Bola tu pwede sa pasatan ng karaja namin. Silo namin dilang namin baru pakai parsor matuan na tulang namin. Kas maroha muna. Hidup na dotua dang alin gudang na nagabujion dang anyotik nagabisiataw. Tung sungon di pagkaraja namin. Nagutar patupahami. Las maroha muna. Titin natin na pamantong hudong las ni rumah. Otik susah dia terpetahan. Tuhan tanama manggong di pasu-pasuna. Pagkakahan siya guru na matua. Pinasaan guru na posok bursu. Raja Nabi di hatahon sian horong ni borumu boru na tua-tua di panguhay ni nauli pagdong-dongon nami narohami aduk tu sangat muda di pogo ni alaman muda Raja Nabi takas tahamo na teho matulo pa na mata na wartua di bata ay sangat naido na mga kolong di hita asa gabi buhay takas di parsar motor ni ilang na taholong yon na gabi takas sisa datagiyang jala pancalo pasu siya na lupan na ay amatari batado panguhalan ni sa luhut ng nauli dong ang kapanggabihan ng parhorasan ni asa pamartu si Raja Nami di hapalihami manang ditambayhami ma hatai siyan buru muna dua Raja Nami marsatabi hami jari-jari 10 parsapun sada si majusuk ia melutuk sonop pe parjong-jongon nami salut Raja ni paburu muna takas to dimulai pa masuk-masuk hami asa takas dapotan panggabihan do perhorasan dihagabihan di rajai gabe si pardohot kami paburu muna pandapot akka pasu-pasu nasihat Tuhan asa obat tusima Raja Nabi didok na dua-dua tak sudah pulung ia sosak kutiga balia tak sudah adat do uhum di haroron nami patulung kagiro nami to bamuna adik pena humasa kami jalan husong bahu kami danga pala saja mangkoki rohani rajai kusima Raja Nami soba nami sobahu ia narohami martinobot marnealoban di pogun alamun ni rajai masu ma abata na waktu di bata tarsoni ma Panginoon nami digomos ni Panginoon nami tu sangat rajai hopartusi ba hujo hami ma Raja Nami kira tortor nami asa rohami mendapat rajai marsoba tarsoni Raja Nami jadi mau nanti pak marsatabi baju kami Raja jumpa Raja Jalan kalau kami lah hidup dia mula nami saluna siambol nabos dan bangalim pula orang marunga kami mangilon tamata nomor 2 di mata asa angkian 7 luar ni arilon asa hariara ma ponana ribut kohon bulunga nunga gabe inata na saur mato mangiut mahamen to boruna angka naun kosa gabe mapok ke bahu mapankalongan pirma kita sanukna lucu-lucu manangka panca motor sangona dokon ina tutu nakingana ka bariban dison kami mangido to amat tanah betul lumobi to amun kabariban na lumobi to amun kabariban nami sa saud tutuluk saud tutuluan di nabamor haton inata nauk sormatuon tutano para diara ng parsado kinani asa bergamat yang di rumah bergamat tutun sobo lunga gabi inata na saurmatuon mangihut mahitan ka ng poso tuloy itu isinokoti mahami siyan ulau siyan boru na poso jadi dia ngomong namin solok di rohani rajai nalawa pasahaton dia manuang di tordingri rohani rajai danga balasi jalo hami songonari komartusi alai tangyen na gomos do
di ulau tasadarion sisa datang yang udah hitara tanam itu ada pada bata nama tu di bata asing gay tulus saluh peparanda tulus musai borhat na jual tu ingana persatok kinani jadi ibarat tanami data hasadahon sadatahi tadi jadi obat tu si raja nami serta di sangat berajai marudak lo di hai marsatan molo tukpe gadup hamian non horong isi betul ibu pasang dalam nami tu anak nami tu iku amanyan rema kami siringo-ringo manak si bituama nagabe pasahat dalam nami nakpe hujalang kami seluhna rajai tangmoru sahat birajai tong hujalang kami tersongoni baraja nami unang dedia rohani rajai bola suruh tersongoni ba Jadi bawa dia mah baru kan bekas surau kamu. mau tak main tadi dihita asa menontor hita jadi partor ring torotan non bah udur rumah hita ada motor rajai hula-hulata langsung dia partor tinggal pada lamota ganuk mahita masyatusan horok mina saboru partinobot rajai hula-hulata tersongoni mah amang nama lo nami takas doho amang jotang bolasu patakas sotangian do alu-alu do pandebata nomor 2 di bata asanggia atau tulus salu lakani bolasu rajai hula-hula nabi di damawar hak rajai dainak nauk saur maduon di aluban ni Tuhani tarsongoni ma amang nama lo nami patu pada amang baco parinaluli tortor dihami ima tortor boru nani masomba hami tuadupan di rajai pada amak tortor sombai
Oleh ate barajana me ibi amak parmusik. Dari kami perangkat desa mengatur rumah dekat bulanon nalawo penduduk hitung ihuna. Dua mereka dijori, saya main aporon. Tuh masak kita nang moru penduduk hitung ihuna. Dari kami berikan mabagabe tumudakos karuan. Hari muna magabe ang masakas samu marsi tololuan. Asay, ibista batua main na paritasi payrohot. Amat dari batalo mga batua horas namu totok di paroron. Jadi hatau kesatanya tu parika. Untuk kami dengan inginan ngatuatuan, imas yang pungan pelari kamis, imat tutu nado tuhami berduka cita di parmondik ni inang natahulongyon. Ia ada inangon ditiki di posona naringgas tombar minggu, jalan naringgas tombar pungu, jalan siti ruodo di hamion. Mularong siguguan nami, sadiana inahura, nyon nah sanau, itu songoni do naburun, jadi patut do situruan. Jadi do pinangi do songoni tong natu anak ko na tuon, nang songoni mular ke mai tordi utun naramat kami tumuani, lasoroha, mudah-mudahan maboy di tiruho pangalahon ni naburun. Nabuas ko na kunapuron, nabuas like sa Isirohono. Jadi molomot yung may nasada anggota siyang kami, patupaw namin may makarasi kung agulokras kung ano nga dipasata ni Tuamo. Nang sumani anon magbuas si Brito, diruhami itong imahirata si Takuten namin today nangon. Baru paturuhon, pasatong namin maanon, ulos pasirangan. Kaya o mapasirangan namin ito nagtuatuon, alay pasatong namin may ikanak ko ni nagtuatuon, hamang anong majalo sa atin. Pitik kinay konsira.
itu. Si Titi masih lupa, surung ngalias di rumah, otik susah dia naik pasar nami. Saya kurang maafin asuna. Susun lima. Paluran mah tuan akan naik. Baik kalau korupsi kali.
masuk. Jadi itu hubungan. Hubungan yang sudah terkubur. Hubungan. Betul kosong. Hubungan ni lagi dito itu berkebun. Mana? Mama Tuhamu siapa itu? Masa tamu aja pilih. Jabar tu bunga ni Kamis. Apa aja pilih. No, Jabar sakornya 2 kilometer perbulan. Ayo. Kami pasal tamu sudah nasari ale. Muncul suara kita. Dia pilih dong. Jatuh di dekat tubuh Nabi keparang ini ke Sulawesi. Dua para putra di Bangarra. Ayo di Bangarra. Keparang ini sekal berita. Ada tujuan. Masih ada orang tujuan.
do hami so pere be Inongjong kami tuju di Bogun Yanaman Yantaran na bilang pangataran niya na ko Batar matok anak Batar manak surang Ihamu Tulang kami Boleh niya sa buton Marga na bikupulo Raja nami Iharoro nami Marga Silitonga Iduluan na binawon Ima Ina adong Kumparan ni Natuetlo Helana Buruna Ima o Victor Silitonga Manang Layover Ngagi Yagabudi Neharo namin itikyo Ano dohami Tumuan Silitonga narong Baligi Yagabudi Masahatok Sumunhata Tuhan na itikyo Ala ni Huton Victor do Tumuan ni Silitonga Jadi alani Ihamuna Una niya suhuton Takas tu hidahami Ilaw paklaw ni Natulawon Macay uri hidahami Macay denggan Ibang kamulo Ulon adat nagok So menganihukan ni Okuta Akan na berjuluh Yang menurut nami matong So menghata ni Dotua Namadok Binuat Hautoras Yang misogol Di Balian Menurut Marnatoras ikut dapotan Parsalia di Hamuna Domi di anak nami Okupuktor Silitonga na sila Buti Kung jelas na rohan namin itikyo Menurut pesomonong haraw namin Siyang pumuan ni Silitonga Las Maro Hamuna Maka tiki-tiki nang-nang-ro Boy hamuna si senatay si serulon Ako mamulaw, nakmaulaw Ulaw, pagtuaw ni Naktuang natahawalong nyo Kani masyak kami ng Pagluan ni Silitonga Sa isulatong Margasarta Jadi tuwa Victor mahasaratan na Nagsulin mahamu Raja Nabi Mancalosa Jadi asa Mancalak kita teh Inamate, di hamu pamusik kami. Asa mangaliat kami, lau magjalang hasuhuto. Baik damang majo, nahuparto sila.